Ayishafele kazi njengoba sinibona nami ngiyaphuma-ke nako ngiphethe ibhege mhlawumbe nimangele ukuthi nyaphi. Hayi fele sharp uyazi ngishaya i-poster nyana ngilo ngiyiposta ukuthi ayishaya pop the balloon. Anako-ke ngiphuma ngegate-ke ngizilungisela ukuvaya-ke manje ngiyaphi esidudu from Soweto. Anako-ke ngithi awuthi ngibheka ukuthi akekho umuntu ongibhekile phela nina niyaganga nabo malume benu nabo mama nabo gogo benu. Nokuthi manje nithi fafa nithi sekayahamba-ke yabona uyaphi. Hayi nawo ngiphuma ngithi ngibamba itaxi-ke nangu uyazi ngihlala ekudeni kakhulu boma 5 to 7 minutes nyana walk nje ukuthi ngifike ngithola itaxi la ngiyakhona. Okay, first track kanjalo ngidawuthi ngishuta inyawo zami manje ngibeke ukuthi ngihamba kahle ngihamba kabi. Phela abanye benu shanga amanyama abathamanga ngakhona ukubhekeka kahle nje yakhona ukwanaka. Sharp ngithi ngiyabheka hayi man angikhofere kangaka itaxi ngizoyithola. Fakushucks kanjalo-ke nayo itaxi sengilindile-ke manje semele ngijambe khona la freeway awuyazi into esheshayo nje makuvela mina yonke into ivele ihambe smooth nje kanjalo nje. Hayi finish up kanjalo sengiseteksini-ke relaxile-ke angirelaxile eteksini-ke nako-ke naye driver-ke sathatha isikhathi sakhe ukhohlwe ukuthi asisebenzi naye la phela yena uyosebenza yawana la kule teksi yakhe ngesikhathana nomnyango umlimi. Hayi sekafuna ukuthatha tutut mara ngapha uthi ujahile. Mara fela hayazini azange simchestise kakhulu naye ngoba uyazi mongakhuluma kakhulu umuntu usuka kushiye la kuye ukuthi akayincenga imali yakho. Hayi fela kungabi ne-flop-ke hayi sithule-ke thina-ke mina ngithina othi ngimamele-ke umusic wami-ke ngapha ngirecord obvious mina ngilokhu ngisaplanga into egrand phela hawo hayi ngihlale manje ngishaya ivlog nyana nje for abantu bami nje after boma 7 months ayikho grand into le obvious mina ngin-update especially uma ngishaya long distance kanje mina vele nginibeke stars uthi khambani anako-ke hayi mamba nishaya itaxi-ke manje ngithi ayabona-ke mase kunje-ke kuyahanjwa-ke manje afele nje ukubona nabo lapha emakhaladini yazi ngiyahalela ukuyela bayangithola insazanyana eyi-1 ekhaladi mara iflop ukuthi labantu bayagwazana mara fela sikhona nje ukubona-ke manje-ke hayi sesifaya i-FNB-ke sharp hayi soyazi ukuthi hayi manje indoda seyi-halfway ukuthi ifike eJozi-ke angisho ukuthi hayi uyancenga-ke udriver wami-ke noma kanjani-ke phela uyazi mawusiqothi undlula i-FNB uthi Boyzini after Boyzini soseJozi hayi fele kanjalo nje hayi lokho ayancenga vele udriver vele hayi umuntu azirelaxele ngapha ngimamele ingoma hayi fele sengimamele ingoma yakabani yaka-King Von nakhona mashita manje if yakhona ukufunda ama-lips wami ngicela ungitshela ukuthi iphi ingoma bengiyimamele yakhe la and nakhona uzoba right nje ngizomfile ngimshabe nge-airtime nje kuphela mina ngicommente ngimtshela ukuthi ashiye inamba yakhe ngimthengele i-airtime straight nje kuphela wangitshela nje kuphela ukuthi iphi ingoma bengicula la cause aseteksini bangimangalela bathi yini manje ngalo sekayahlanya kanti ayabazi uyazi maso esevayibhini nje kuphela hayi yonke into ivele iflow iyobuthebelebe nje kuphela nakhona bengingafuni ukustressa ngicabanga ukuthi ngizoba late na for ukuyoshuta kanjani ngadawuthi ngimamele nje kuphela lehlanya lami nje noma lishonile nakhona RIP King Von mara sikhona kancane lokhu ngiyacabanga ukuthi okay uma ngifike nje kuphela ngifike ngesikhathi na soshuta zona na ukuyenzakalani mara I think angastress nje kuphela noma moshile phambi kwami urasa afera sikhona njengoba sowubona-ke manje sihamba vele eBoyzini manje sasondela eJozi ngasho ukuthi plus minus 10 minutes away nje ukuthi singene straight nje according to i-distance from la nakhona uma ngabe ayazi le tunnel nyana encane le uyazi khambani after yona uzondlula khona la kule krephe-ke zey'moto-ke yazi abogogo bedala abashayisa nabomalume beni laba bathenga ama-license imoto zabo zigcwele khona la abanye-ke zihlubeke emasayidini abanye bashayise kancane awazi kenzakalani mara fela sikhona uyazi ukuthi uma sesihamba la sowuphi-ke neJozi-ke ngasho kuma 3 minutes away ukuthi ufike vele ku-entrance yayo iJozi nje kuphela nje ayisinceke kahle-ke nalo driver wethu-ke alokhu ajahe kanje hayi aloku ayiphusha nje kuphela ngapho lokhu ukhuluma kakhulu naye la nalo awuthi ihlele phambili ngisho ukuthi ayiyona embhayizisayo le engakho sothatha isikhathi ukuthi sifike la siyakhona ivulele la mlomeni nje ayirelax nokurelax unini bacalile from ungigibela nje kuphela balokhu bayayishwashwatha nje and uyabona ngathi bahleba ngomuntu mara ngithini kusindaba yami-ke le ndaba zabantu ukuthi ngithule afele uma ubona-ke nalana-ke ayathambe seyijaheka amampela-ke maphela utholile ikholo ukuthi bebathina sazi ala sekajahile-ke noda ngitsho ukuthi uzoma ayabona indoda ayiyili nali ishaya trans namanje nje lobhuti umela ekhonini athi uyamisa ufuna ugibeza umuntu mamba nithi hayi angekhe awuyazi-ke masihamba la-ke sobona-ke i-parking lot Standard Bank ayisoyazi ukuthi ayisiphakathi-ke manje sesifikile-ke manje so uyazi ukuthi from MTN-ke hayi sunsulu zabehliye same kanjalo ayi ngibone nayo-ke inavali-ke uyazi-ke imini Urus ngithi ayazi noma ngatholanga i-Urus empilweni yami nje kuphela mangizimamela yona le ayakufana I would have made it in life nje kuphela ngeke ngisakhala kakhulu nje Urus la eSouth Africa phela le 14 akufani zabe ncengile ibheka lento inhle kanjani phela ibeast nje umfazi afele kanjalo-ke nako-ke mina sengiyavloga phakathi eJozi ngitshela ukuthi angisamuntu phela ozofuna ukungibisa ngibambe inkoziso cabana-ke ngimshanga la mabhegi
phela nakhona ngibamba amapengena ayi2 one pipe obviously ngilishiya emuva vele i-vibe yenzwa yiyo ngidawuthi ngishaye i-vlog nyana nje nako ngisengibona ama-building wamakhala ngidabona la ngiyobona imihlolo kuphela la ayi mara uthi ngithule nje uzobona khona phambili angijampe kahle istrada kahle ayi kungabi nemoto engilandelayo ngisabheke khona lokho nako-ke usisweshwapha-ke sihamba ngaphambili kimi-ke manje ngithi awuthi ngithole indlela ukuthi ngisuke la uzofika ngifakela amabhadi ngingakashudi nokushuda ayi kanti umuntu la ngithi umuntu la ngidaba yahlanya laba ngimele ngiba-overtake khona la hawu usuke ngibe nesinyama ngisabheke khona lokho hawu nawe umuntu uyageza kanjalo nje ngaphandle ngisho ukuthi azile mara ejozi imihlolo siyayibona mara sothini sikhule kunje fast chucks-ke nako-ke sengisetekisini-ke mina lesidudu ayi driver lokho ayincenge kahle kanjalo nje bengathi kudala esanda kusuka la ngatsho ukuthi boma-10 minutes nyana ngidaba nothi ngishaye ihlip nyana kubonakala ukuthi azini kune-progress nyaka somewhere la ngiyakhona nje kuphela hayi ngizofika soon ngada afere sharp hayi ngeke udriver encenge mara naye ngoba uyaphapha lo driver udriver kanje uphuzile umuntu ucisha sifaka engozini 3 times mara afere nje hayi at least uNkulunkulu ngoba bekanathi-ke ayazange silimala into enzekile-ke mara yazi abantu abasetekisini bohlezi bakhuluma kakhulu nakhona bakhuluma khona bakhuluma masekaphumile etekisini afere sharp la uyabona-ke siyancenga-ke singakaphumi kakhulu ejuzi-ke manje la ayincenga udriver wethu-ke yena naye ngapho lokhuluma kakhulu plus azazi izamazulu mase yiphuzile-ke mavele kudinga umaskandi-ke 1 way-ke no break apho lokhu abhizi 140 speed nje haya kabheki nasemuva edafele shapa nakhona into egrand lengijahile fast trucks-ke sisekasila madoda nani yabona kusemafama nginesikhathi ngisukile labo ma-6 years vele since ngasuka la but ngiyabona indawo ayakashintshi everything still the same bese-ke lesikoleni sibonayo la kulabi ngifunda khona esikhulu yami sharat nakhona ethanisibeko nakhona sharat kunke umuntu wasesidudu vele nje if vele usesela usasiphethe egrand into egrand le cila uphushe kanjalo nje very sharp ngibonise kancane ikasi lami lonke kudazi ngisemafama la ilende ibhayi mangafika nawe uzivulela ibhizinisi nyana lakho la mhlawumbe zingancenga nakhona ifabakloyi because yazi abantu ababhaya ngaphandle banomona avele fast trucks ngithi nathi ngiyobeka amabheki ngihambe ngiyoshuta sabhekile-ke sengisephaki-ke manje abantu sebalindile ukuthi sicale-ke manje ma uyazi obvious angeke vele sicale kanjalo nje singenzani singashaya ngepipe nje ubona-ke nawo-ke abantu ababhumayo-ke sebabhizi nepipe-ke baziprepare-ke abanye baphathe amabhodlela angazi bavele kanjani-ke bona mara sikora vele sharp unkumbi sekaredi la ukuthi soshuta-ke bese-ke abanye bamadlava ngala babhizi bafuna ukusikhipha amazinyo mara besingekho-la hayi vele sharp i-crowd yami-ke yamachita-ke and I hope-ke ngizoba ready for le video bangizoyidropha okuqala i-video zodropha i-pop the balloon and after yona-ke ngidropha i-smash pairs because vele sashuta ama-video ayi-2 i-vibe ekhona bamangele ukuthi kanti sikhiphani and sharp feri uyazi if yonke into vagrene sazothatha abantu khomlana esowethu ngibalethe khona la isidudu bazokhona ukubona bese nalabo bala isidudu ngibathathe bese sowethu babone i-vibe ukuthi kenzakalani mara sharp feri-ke ngicela vele nenze nje ukuthi na-like na-comment na-subscribe and futhi nishare nabangani benu more fun is to be had njengobona-ke amabhaloni wethu apinki nakablue already kwamayigesana ukuthi kenzakaleni mara kwama ngisheni nje ayisanako ngitshela ucameraman yokuthini awuthi ngicalele indoda awurekhodi into ekhona la babona ukuthi serious labantu singalokhu selena le hawu ngisathi ngiyacala abantu babhizi bayalena le bayahlupha-ke ngithi awuthi ngishaya intro fast bazobona serious ngisathi ngishaya intro babangomsindo ayi itamna ngathazini awuthi ngibakhole to order mara very sharp ngiyabonga guys.